ijoro rya none nashatse kuko tuganira ijambo rivuga ngo mu muriro niho Imana ikeneye yuko unyura. Amen. Mu muriro niho Imana ikeneye yuko unyura. Yesu ashimwe. Imana tuvuga ni Imana yaremye ibintu byose. Ni Imana yaremye ijuru ikarema n'isi. Hari igihe abantu bashaka kwibagirwa imbaraga z'Imana. Iyi Mana izituma turara hano, bamwe bamaze imyaka 40. Amen. Babiruka inyuma y'Imana. Isi Imana, iyi Mana irangana gute? Ifite imbaraga zingana gute? Ni Imana yaremye ijuru n'isi. Ni nyamaboko. Ni Imana ibintu byose biriho, ibiboneka n'ibitaboneka birayizi kandi birayitinya. N'abapfuye izibavugisha bakumva. Iyi Mana irakomeye, ntabwo ihuye n'abantu. Tihuye n'aba Mudogo, n'aba Muyomba, n'aba Anti. Ntabwo Imana ingana n'aba friend bawe. Ni Imana y'izindi Mana. Amen. Ni Imana y'izindi Mana, kuko muri Zaburi haravuga ngo izindi Mana nazo zizazigira amaboko, zigira amaso, zigira amaguru n'amatwi, ariko ni ibigirwamana. Tizumva, tizikora, abaziringira barayobye, nabo baracanganyikiwe. Ariko iyi Mana banja kuvuga ni Imana izirema, ni Imana itegeka imiyaga. Amen. Ni Imana itegeka imiyaga, itegeka n'inzuzi, iri hejuru y'ibintu byose. Iyi Mana rero ituma tuguma kuza hano buri joro, buri manywa tugasenga ku cyumweru, abandi bagasenga mu minsi hagati mu mibyizi. Bamwe muri mwe mwiriwe mu kazi, mwanze kuryama, mwari murushe. Uri abana bato bari hano, mwanze kubaryamisha, bamwe babasinziririyeho. Iki kintu ni igiki? Amen. Iyi ni Imana. Kandi iyi Mana taraja kuri ijambo, jewe nabonye imbaraga zayo. Amen. Nabonye imbaraga z'Imana. Rero ndagira ngo simvuga umwanya munini, abayumbe ndabakunda kandi naje ndumuyumbe. Inzashaka ngo tubanze kumva nk'ijambo ry'Imana, dusare nyuma, dusirimbe, dusenge, dutogote, duserere hano. Ariko twasirinda umwanya ukagenda, abantu bagasinzira, bagatangira gusohoka, biza bigora. Niyo mpamvu ndi gukoresha umwanya mutoya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, hanyuma twinjire muri gahunda yo gusenga. Dusome rero muri Yesaya, ijambo ryacu ry'iri joro, 43 n'umurongo wa 2. Reka duhere ku murongo wa mbere kugira ngo twumve neza iyi nkuru. Titre y'amagambo kwa bafite Bibiliya yera iravuga ngo Abisirayeli bazacungurwa. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isiraheli, wowe aho hashira izina ryawe, wowe Blaise, wowe David, wowe Gile. Aravuga ati witinya, kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uruwanje. Amen. Imana yaguhamagaye mu izina ryawe, apana ryawe bwite, aho hashira izina ryawe hari Yakobo. Umurongo wa 2 mu nyumviro tuganira cyane, nunyura wowe yahamagaye. Amen. Navuze ijambo rivuga ngo mu muriro niho Imana ikeneye kunyura. Tikeneye kunyura kando ku ruhande, oya. Umva rero, yaraguhamagaye irangije iguhaye isezerano. Umva isezerano Imana iguhaye: nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana,
nunyura mu muriro ntuzasha, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Amen. Some muri Yohana ibice 16 n'umurongo wa 32 turasoma na 33. Yohana 16 32 n'umurongo wa 33. Haravuga ngo dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe, mukansiga jenyine, ariko sindi jenyine kuko data ari kumwe nanje. Na Yesu nawe ntiyigeze aba wenyine. Haleluya. Na Yesu nawe ntiyigeze aba wenyine, yari kumwe na Se. Ntiwagenda wenyine, ntaho uzogera wenyine, kuko data ari kumwe nanje. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nje. Mu isi mugire umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Amen. Navuze ngo mu muriro niho Imana ikeneye yuko wewe David, wewe Jire, wewe jewe, wewe yahamagaye, niho Imana ikeneye ko unyura. Hariho ibintu biri hano muri Bibiliya tuzatuzumva nk'ama histoire, ariko bagiye kwandika ubuzima bwacu hano natwe tukabona umuntu ubutwandikira akabuhuriza hamwe mu gitabo, byaba amateka, byaba ikigwa, byaba imbaraga ku bantu bazaza amageneration n'amageneration, ariko ntibyandikwa. Reka turebe muri iki gitabo, hariho abantu Imana yahamagaye ikabaha gift, ikabaha impano, ikabaha umurimo, ikabasezeranya nk'uko yasezeranije Isiraheli cyangwa se Yakobo. Nawe Imana yaraguhamagaye igukura mu byaha, igukura iyo wabaga, ikuzana mu bwami. Ikuzanye mu bwami ntiyakuzanye gusa, ahubwo yaguhaye isezerano risa nk'iri. Amen. Rivuga ngo nzabana nawe. Ubonye Imana iguhaye gift, Imana ikaguha impano, uzanezerwe cyane, ariko uzitegure kunyura mu muriro. Dufite ibyo twiga ubu nyine n'ibyo baduhanurira bitworohereza kandi biguma kutugira abana, bituma tutareba aho Imana idushaka, bituma dushaka guca inzira y'urukatiriza tugakwepa aho Imana ikeneye yuko duca. Kubera iki? Isi ya none iroroshe. Ndaguha urugero, Imana yatoye Eliya. Amen. Imugira umuhanuzi w'igitangaza. Eliya yari umuntu udasanzwe, nubwo mu gitabo cya Yakobo abango dore Eliya yari iki? Yari umuntu nkatwe. Ariko Eliya mu by'ukuri ubuzima bwe ndamusoma nkabona ntibwari busanzwe. Imana yari yarahaye Eliya gift yo guhanura, yo kuvuga ibintu bikaba. Yigeze kuvuga ngo jewe Eliya ndavuze ngo imvura ntizongere kugwa. Imvura irahagarara imara imyaka 3 n'amezi 6. Eliya bivuze. Ariko ahantu Eliya yanyuraga, yanyuze mu ngorane. Kubera iki? Kubera gift afite. Amen. Twebwe rero generation yacu ya none, gift zacu ntidushaka ko zisha mu muriro ngo zikayangane, cyane abajene ba none. Ntidushaka ko zisha mu muriro ngo zikayangane. Ndashaka ngo nzuke none mbe TDJX, imbe Joel Austin wenda, cyangwa se mbe Gitwaza avuga biwacu, imbe Masasu, cyangwa mbe bandi Rutayisire, ko ndavuga abantu tuzi. Ndashaka ngo nzuke none. Ugomba kwitonda ukemera yuko gift Imana yaguhaye ica mu muriro ikageragezwa kugira ngo izavemo ikayangana, imere kuriye wawushaka. Ariko ikibazo dufite, ntidushaka gusha mu muriro. Kandi isezerano dufite hano byavuze ngo
uzoca mu muriro. Amen. Yavuze ngo wowe uzoca mu muriro kandi uzoca no mu mazi, ariko umuriro ntacyo uzagutwara n'amazi ntacyo azagutwara. Icyo bizagukorera bizatuma ukayangana. Amen. Nibyo intumwa za Yesu zihamagarwa bari bazi ko ari amahoro, bari bazi ko ari sawa, bari bazi ko ari amen, bari bari kumwe na General Chief Commander Yesu. Ubwira inyanja ngo tuza, ubwira abadayimoni ngo hunga, ubwira abapfuye bakazuka, bapfuye bazabumvira Yesu. Yabwiye Lazaro ngo Lazaro we zuka, araza amagufwa arumva, imitsi irakora, ubwenge Lazaro yarakubita arazuka. Bari bazi ko ari sawa, ariko hano yababwiye, aha yari mu gihe ciwe cya nyuma, yababwiye ngo mwisi muzobabara. Generation ya none ndamubwire ntibishoboka ko Imana yakugeza hari uzurota tugira inzozi. Amen. Ndamubwire umunezero n'ibitangaza no gukomera n'ibiteye ubwoba n'icubahiro biba mu muriro gusa, nta handi. Kera Imana impamagara nagaza avuga ngo jewe nzogira ibiterane binini, zozangira gutya, zozagenda gutya, vuga ibiterane binini cyane mu masitade, vuga ubutumwa, ngenda ahantu kure, ngere kure aho abandi bategereje mpagere. Ariko uko mpansenga Imana ikemera uzogenda. Uzogenda kuko nawe yakubwiye ngo uzogenda. Yaguhaye impano yo kuririmba, wewe yaguhaye impano yo kuririmba, ariko ukamubwira ngo uzobaka ka Franklin one day cyangwa Michael Smith. Ukamubwira hari umuntu ukabanaga i Kigali yigeze kuba ibyo kuririmba, akaba agendana CD imwe nizo zarigizwe, CD imwe mu gikapu kingana gutya, yagaza yigendana akaza yibwiye yuko one day. Namubwire iyo gift Imana yawe yaguhaye ugomba kuyitukirwa, ugomba gusuzugurwa, bagomba kugucira mu maso, ugomba kwangwa, ugomba no kwemera sometimes n'ubukene bukaba, n'ifaranga zikabura zo gusora album, n'itike yo kuja mu ivuga butumwa ikabura, ukabona ati se Mana we, ese nizanje mbanje gukora cyangwa nibyawe? Yewe ni kanisa n'umuhamagaro w'abapasiteri, nk'abapasiteri bari hano bakagusura hanze ukabura usengera. Abantu bakavuga bati uyu yarahamagawe kweli. Haleluya. Namubwire Imana ntikeneye abatesi, ikeneye abagabo ubwami. Amen. Ikeneye abagabo ubwami. Kandi nkubwire mu bintu bikomeye Imana yampaye ni ugukomeza abantu. Imwe muri calling nzi neza y'umuhamagaro Imana yampaye ni ugukomeza abantu bagiye kunanirwa no kubivamo. Ndagira nkubwire impamvu wabona bitabiba, wowe emera uce mu muriro. Amen. Kandi nkubwire isi Imana yadusezeranije kiraruta icyo wawubona. Imbaraga zirinze gifite Imana yaguhaye ziraruta izo wawubona. Wumve hano dusome. Haleluya. Amen. Wumve ku murongo wa 3. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputaho incungu, Etiyopiya n'Iseba natanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanje nkagukunda. Nico gituma wumve ibintu biba kuri gift yawe. Amen. Sizi microphone niba ivuga neza. Wumve ibintu biba kuri calling yawe, wumve ibintu biba ku muhamagaro wawe, wumve ibintu Imana yaguhaye. Nico gituma kizatuma ntanga ingabo zigapfa ubwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Tutinye, ndi kumwe nawe.
ariko niki kiza gituma twanga guca mu muriro? Urashaka ngo bazane Range Rover hariya, bazane inzu hariya, bazane tike hariya, bazane amafaranga hariya, bazane sale, bazane arena, bazane ibyuma, bazane abacuranzi, bazane abaririmbyi, bazane abaguha abana, baguha ibintu byose byuzure hariya. None uziga iki? Uzamenya ko Imana ibaho, uzamenya ko umuriro ubaho, uzamenya ko ibitangaza bibaho, uzamenya ko Imana izikora. Uzamenya iki? Kumva iyi microphone ikiravuga nabi. Ndagira mubwire Imana, thank you, Imana kirategura generation iri ready guca mu muriro. Imana kirategura abasore n'abakobwa n'abagabo bemera gusiga byose bagakurikira Yesu. Imana ikeneye abagabo izaha ingabo. Imana ikeneye abagabo izaha ibihugu. Zaburi ya 2:8 hari ijambo nkunda cyane rivuga ngo saba nzaguha amahanga. None wowe Imana izaguha amahanga? Amen. Isatumye Yesu akomera niki? Yanyuze mu mubabaro, yemeye kubabara. Amen. Yemera agasuzuguro. Ninde muri tukicemera agasuzuguro muri twese? Iyo ubona umuriro, njewe abantu barankunda, no, uzuvuga ngo njewe abantu baranyanga, wishime. Amen. Haleluya. Pawulo yandika ngo mwishime, kandi nongeye kuvuga ngo mwishime iteka. Yari hehe? Yari muri prison. Imana iraguha amahanga, uzuryama amande kugera sande. Ikibazo iyo kije uzunga, ibigerageza iyo bikwegereye uzawiruka, kandi uzaje kugira ngo utambuka winjira aho Imana igushaka, wowe ugahunga, ukabivamo, ukagabanya amasengesho, ugahunga ibintu, ukagira gute? Yesu icyatumye ngo Imana imuha izina, haleluya, risumba ayandi mazina yose, ngo nuko yemeye guca bugufi akaba imbata y'imbata, akemera amabi yose. Umwanditsi w'umunyamerika yaranditse aravuga ngo abigishwa baza ngo ibyo bari bahunze basanze Yesu ari byo akunda, ari byo akeneye. Bari bahunze iki? Bari bahunze agasuzuguro, ngo nta giti bagiraga mu isinagogi, ntibari bazwi, nta n'ijambo bagiraga, bari basuzuguwe cyane, bari bakenye, bavukiye mu gice gikenye kigarira, babure cyane bo hasi, ngo baze bati reka dushayire Yesu turebe kugutwara uko, ngo baze basanga biriya bahunze. Yesu we nibyo ashaka gusa. Niko tumeze natwe. Haleluya. Utwebwe turashaka icyubahiro, kuvugwa neza, kwemerwa, invitation, iki kandi ya mugabo nta n'ikintu twakoze. Imana ikeneye, urashaka kurabagirana, urashaka kubahwa, urashaka gukundwa, urashaka guhindura isi, urashaka ko Imana ikugabira isi, urashaka ko Imana ikugabira isi, nyura mu muriro, wemera unyure mu muriro. Amen. Haleluya. Emera, nigeze kubwira mushiki wanje, hagati aho ndashimira Imana yabyaye. Haleluya. Ndashimira Imana yabyaye, Jori yabyaye umwana w'umukobwa. Amen. Iyo ni isezerano ryo ryasohoye none. Njewe ngira igitabo nza nguma kuvivura. Nta kana kazafa kuvuga gusa ngo yabyaye, oya, ni isezerano Imana yaduhaye. Nzagenda mvivura. Ab'Imana yahaye isi bazamenya ibintu, nta gipfa kuba. Ikibazo kiri kuri gahunda y'Imana, agahinda kari muri gahunda, kari muri porogaramu y'umuriro. Amen. Abana bavutse bari muri porogaramu y'Imana. Noneho mushiki wanjye umunsi umwe yari afite ibibazo, ndavuga ati ikibazo, amen, ndavuga ngo umugisha uravuna cyane, umugisha uzuvuna cyane. Baraseka. Amen. Umugisha uzuvuna cyane, umugisha uzubuza umuntu gusenga,
umugisha hari igihe kubuza amahoro iyo wanze kwemera. Umugisha hari igihe gucanganyikisha. Hari n'igihe umugisha kuzaho ntunezerwe. Umugabo we bamuhaye visa gutya ngo yiwe ngo nta bintu ndagura, ngo yiwe ngo nta kintu kiri mu nzu. Umugisha. Amen. Amen. Urashaka iki? Urashaka Imana ikugira iki? Urashaka kuba iki? Wakijijwe iyo gift yawe Imana urashaka ngo ibe gute? Urashaka kugera he? Urashaka gusa gute? Urashaka kuba iki muri 2025? Amen. Niko ushaka ko Imana ikora, emera kubabara, emera guca bugufi, emera guca mu muriro. Nubona bakwanze, nubona bagututse, nubona abantu bose bakuvugiyeho bose, uvuga ati gute byaciyemo. Amen. Uvuga ati byaciyemo. Nubona ikanisa rya bararikinze, nubona imyamagaro gift yawe uragenda bagwaye aho ucuranga baranze tahana hamwe. Nubona kuririmba igitarare kirabaye twaguhaye ikorasi, nubona ibintu byose imiryango irakinze yose kuko wumva muri wowe uri down, wenda uri muri ikicumba uri down, nta kintu wawubonejo uzuvuga ngo ndi muri track, ndi kuri GPS neza, ndi ikimenyetso kikubwira neza kuri muri track neza. Amen. Nigi hose ukabona ibintu byose nta na kimwe kiri muri position. Twari Kigali 2004 ndacuranga sente. Amen. Curanga nabi cyane. Umugabo umwe iwacu yagiye kumuvuga izina, yarakunda kugira amablag cyane. Aravuga ngo wowe genda wishare tuzaturirimba gutyo kugira ngo turirimbe wawe ucuranga nabi. Tuzaturirimba gutyo. Mva kuri sente nicara hariya. Amen. Hahaguruka umuhanuzi, prophet. Amen. Aravuga ngo wibabara ngo uzocuranga urusenga uvuga ngo Mana uzonzanira umuntu uzonyakira inosente naje nzasunduhuka sibi. Hallelujah. Nta na rimwe Imana izaguterura gusa mu kirengeti, mu mandazi, mu mikate na mayoneze, ibintu bimeze neza na karite na debit card bimeze neza na Range Rover yawe, ngo nta kibazo njewe ndagira mu muhamagaro, ngo mu mpano zanje nta kibazo. Ntuzabibona bubamos Imana y'abasanzi bwami. Hallelujah. Imana yasanze Mose ibwami arya amwa kuri kaminuza yo muri Egiputa ya mbere ku isi. Kuri kaminuza ya mbere naho ndangirije gusa. Amen. Eso avayo ntiyagenda ngo abe n'umuntu wenda wiyubashe, aja kuba umushumba wa sebukwe. Wewe awubwire bro mwishane ngo bro emera kunyura mu muriro. Hallelujah. Sigaye nkunda imiriro cyane kuko izitubamo n'ubwiza. Amen. Umuntu uvuye umwana Mose niwe wari gusimbura Farawo. Niwe wari gusimbura Farawo, ariko bari muri gahunda, ariko yemera kuba okay, reka turayinge n'uyu muriro. Hari icyapa nabonye siyaro cyanditseho ngo try Jesus, ngo if it doesn't work ngo go back. Gerageza Yesu, nibidakora uzosubira iyo wari uri. Nta uzugerageza Yesu ngo bigume kujya ntibishoboka. No. Nawe ubwire nawe turayinga kunyura mu muriro. Hallelujah. Mose yemera kunyura mu muriro kuba umushumba. Ese niki wawemera wewe? Niki wawumva Mana amuredi iki ndagicamo naho ngiye kurangira iki ndagicamo. Ndeme iki ndagicamo uko bimeze gutya ndagicamo tu. Niki? Amen. Hari icyo wabona cyangwa ndacu abari mu muhamagaro neza bahamagaye n'Imana baza bakibona
bakagera n'igihe cyo gusenga bagasema kino ngisego cyangwa ngikwepo. Yesu nawe yashatse gusenga bati kino no sorry Loga data we ikindi gikuro kimbengane kino gikoba ari mu gashamba kigitse ari guse nawe yari yagize ubwo aho kino ndashaka kuguca ku ruhande ariko Imana iraceceka ngo iceceke abona yuko inibusuri data yanze reka nyureyo avuga nta kundi reka ceyo nuko naho ibitangaza ngo aceyo Imana ngigira gute ngo imuhizina risumba ayandi. Haleluya. Uzagumube wowe uzaba seti kandi uzoja mu ijuru takibazo. Takibazo ijuru wemeye Yesu ngumwami n'umukiza uwizera azahabwa ubugingo takibazo ariko nta impact uzogira ku isi nutemera guca mu muriro. Bazaguma bavuga ati hari umugabo ubaye muri Siyalo witwa Seti sori ukoresha izina ryawe nuko takibazo muzi witwa Seti wasengaga Imana yagiye mu ijuru nuko ariko abagabo baza bagenda bava ku isi bagasigara bavuga n'ubuto cyabavuga ba Eliya ba Birigara ba Renard Bonke bande ukore liste n'abandi bemeye kugira gute guca mu muriro. Nta kintu kizoba ndagutangarije kandi uzandika ahantu singuteye ubwoba ntago nguciye intege ariko tuzakibona kiriza ubona muri dream yawe utaremera guca mu muriro ntibikunda. Kandi inkuru nziza nuko yavuze ngo nzabana nawe kandi nzotanga ingabo papa nzotanga ingabo n'ibihugu nations kubera wowe ariko cyo gusavye gusa. Haleluya. Emera ukemwa mu muriro ndavogera. Haleluya. Ndavogera mu izina rya Yesu. Nubwo bavuze ngo hateye ubwoba nubwo bavuze ngo Siyalo ntibikunda kuhaba ntibishoboka ko wavuga ubutumwa ntibishoboka ko wasenga nijoro nta mahuduma azahaba nta bitaramo bihaba ndabikora ndahaca ya amen. Mu muriro honyine niho Imana ikeneye kuca gusa. Kadusenga Imana. Birashoboka ko wenda wowe impamvu nyine wo bikuriho ariko reka dusenga Imana iguha imbaraga n'urugo rwawe n'ibyawe na plan zawe zose ugira imbaraga zo kunyura muri fire. Mwami Yesu ubugingo budashira waduhaye impano kandi wadusize amavuta watugize abana b'ibwami uduha izina risha ariko dufite ubwoba. Waduhaye isi uduha amahanga uduha imigi uduha ibintu byose ariko dufite ubwoba. Tidushaka classe tidushaka test ariko mu izina rya Yesu ubwoba nibushire mu izina ryawe nibuceceke reka twumve ijwi ryawe abari ryo dukurikira ku manywa na nijoro umuriro utubeho kuko turabizi ko utazadutwika amazi tuyanyuremo turabizi ko atazadutembana ibyo ari byo byose bikenewe aho ukeneye ko tuja aho ukeneye ko tunyura mu izina rya Yesu reka uduhe imbaraga zawe tubanyure Mana mu mpano zacu mu mihamagaro yacu icyo waduhaye uko wari uri uko wasenze uko watutswe uko wanzwe uko wabajwe uko wafuye reka natwe twemere. Pawulo aravuga ngo ndashaka kuhanyura ndashaka kubabara nk'uko yababaye ndashaka gukubitwa nk'uko yakubiswe reka twemere nk'abagaragu bawe bukuri. Ndagushimiye Kristo wera izina ryawe nirihimbazwe kandi izina ryawe rishigwe hejuru iteka ryose mu izina rya Yesu amen.